Kaj je zdaj? A kar začnemo? Stavi se človek, daj poslušaj, kaj ti mesto govori. Ne verjami nikomur, prepričaj se na svoje oči. Kakor teče tiha reka, tečejo ljudje. Kakor gre veter, gre glasa v srce. Festival ulične glasbe septembra v Ljubljani. 23., 24., 25. september, petek, sobota, nedelja. Ne muzedite.